Te hlumaltike, hata lumalte hate van ayotika ini te México spile. Te tzeltaletik ayuta Chiapas te tzeltaletik ta Chiapas hlumaltik. Ayata municipio Cocingo, Bachajón, Yajalón, parte Palenque, Altamirano, Chanal, Tenejapa, Citalá, Ochilón, Yanchan Panteló, Haslumalte Tzeltaletik. Pero ya hermanos y amigos. Scan mero claro cana, ta jamal cana. Te mames lumal tikuka e balumilaini. Mames chaita wo tante ay lumal tik te ja de chulchane. Ay waisba que tal te jun hermano el ayal. Ma vayas chamón si. Hana si agel te lumale. Yashil kun te lumalita balumilali, yashbon ta lumal ta chulchan, chite mamalej la yal hilel. Mele ni matia hichi yaltamanti Filipenses 3:20 yalte ya, yante hootik, ha lumal tik te chulchan. Ha te banti yak malibeltik, yashtal te kolta iwane, ha te kahwaltik Jesucristo. Ay ni baka toya sit, ay ni baka ukanop, te manishme lumal tiku ka te balumilale. Ay la kil hun winik te mamalish, tsakwil da chamel, iyaskanash mohta mandes losa ultesnai, kechbilash mohte ata silla, shbata jutsan el teate waita mante bahlosa Ay spas veis tot yashinal, tot sombrilla te aya. Y cada cosquilla el bonicmanti ay las cut. Muem tamanti bahnate ayashik. Muem tabahnate ayorita inishik. Y mohon bahel bakilta ok el te mamale wen ok el yak. Y la joko bebiyun es ok at las cut billon te binate camela botan yune las calvei. Y la yal hayahna te kinale mero muk te kinale y yashil te kinale hash ok on yunabi si peachune va Dios la kut chune si halot ma va chune Dios te yunu ga chune Dios yakana te manish kinal tikuk ate van ayotike yakana te manish lumal tikuk ate balumilale behel ashelo tikli hichi alte apóstol Pedro peregrinos y extranjeros behel ashelo tikita balumilali pero hay lumal tikta chulchan hayala vite carta de Filipenses de 3:20 yali yante jotike ha lumal tikte chulchan Mames tanto shawak awotan ate balumilale, maino calmas adehat mawakale, manti escucha hat yakale, pero ya me canate spisil te vin li aye, li ni meya shili, mele mahlumal tikuk te balumilale. Ha lumal tik te chulchane. Ya está llora il ya shil spisil te vin aye. Ya está llora ilte y ya shil spisil haini, ya shboti de chulchan y ya me shil spisil ini pero hiluk. Ma bayahnatik manish lumal tiku gate balumilale, ta lumal tik te chulchan te bandis paso te kahwal te Cristo Jesús, na ame. Te mala kilbat kita balumilali, te mak opohodi da balumilali, mesh opohodi ta lumal tik te chulchan. Tema ayate pensar te jujunk akal ay meklumal te chulchan y jujunk akal tak ashel bahel ya kuta nopsahel bahel ta bayashbo tik toma te lumal tik ta chulchan ay smuk la wotan masha mela wotan haini te wokole te mel otane te ok ele tiempo ilnash ya está llora ilash bo tik ta lumal tik ta natik
Maikish okel testukela, maikish melotan testukela, maikish chamelte ya. Yashbotik dah lumaltik. Naame. Mak lumaltik ukaya balumilali. Ja lumaltik te chulchane. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.